Mi kejingnya kelumar hapdang kaseng UDP bat kaseng NPP hadin makaseng UDP kalkersan ya kaseng VPP halor kate kamat reservation polisi. Kamat reservation polisi kabalapin kelumar tlim ya ke sarkar MDA amtang pok kisurak Henry minta kelapin kelumar tlim ru ya kiseng sain pertai ki babon ki baya jonang bakaseng NPP ban snai ke sarkar MDA bat kham tam kane kawi kaseng kata kaseng UDP haka bakalaimi ya kajingnya tainia persya ya kaseng ukuan rat sengma ke NPP halor kane kamat reservation polisi bat katkum kecing pej benia ladakane kamat reservation polisi ke sarkar MDA kampan baik nomor dor ya ketika reservation polisi kelempepkan sami kajingnya kelumar haka baidai bakarukam tau sarkar hang ne hapo kejela meg halia jongi kadbau kon rat sangma mentak tayo udang Daniel Desh po nang ba Delhi hadin bala plena ya ke parlimen ke Bathamai ke building hapo nang ba Delhi kaseng NPP kalaang bah ka live hotarik mentau benai me an pelang ya ke meeting halor kene kamat reservation polisi kaseng NPP ru kalaang bahkan penbet bah ya ka jingkersan juga kaseng UDP halor kene kamat reservation polisi ru ha ka kaseng VPP ru ka har ban penbet ya kene kamat reservation polisi kita lang kubar kle thuru bah ka baningkang ada kaseng UDP kam kersan ya kaseng VPP halor kene kamat reservation polisi ka sarkar MDA kan ebek triang bahkan ngap ya kasur cengkaseng VPP halor kene kamat reservation polisi Henry hadin menta hadin belami ke jingga kurumkan ram dan kaseng UDP bet NPP laang dan ke chance bakaseng UDP kan mina nak sarkar MDA kane ke jingga kurumkan ram dan kaseng UDP bakaseng NPP kam dear tat kesin ke baningkang balaang bala jetang ke jingga kurumkan ram hakipor bamenswa bat kata kasin ke baningkang kadai haswa banjia kane ke election arjar arpulai ke election Bathamai menta dan lupa ke jingga kendram hapdang kaseng UDP be NPP hakabai dai bat ki skim caka sarkar pedang hakaba kaseng NPP kala pendan kambakla ya ki skim nak sarkar pedang tang nak banjua ke jingmen toy shimed caka seng NPP kita lang kubor susur kletu bahakane ke election kebadak sudapsian hapo soyang NPP spokesperson bajak pengrup ulaang bakaseng UDP kahaban syangna kaliang persya hadin belada penbena yaki Rizal hapo katika soyong konstituensi Henry walada kaseng UDP kan minaru na sarkar MDA kaseng NPP kanang yualat bay bantau sarkar namar kadanya ka jingkersyan na kaseng HSPDP BCP par arngot par laki independent candidates